میزان اندیشه، تحلیل و بررسی موضوعهای داغ روز از دیدگاه کارشناسان ساحه. میزان اندیشه، برنامه تحلیلی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اختمشاه. салом шунавандагони азиз, дар барномаи навбатии мизони андеша вобаста ба иваз намудани шиносномаҳои намунаи соли 1996 ба намунаи нав, яъне ба намунаи шиносномаи пластикии соли 2014 ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 207 аз 30 апрели соли 2016 қабул гардидааст, ҳамзамон аз навбақайдгирии симкортҳо дар ширкатҳои мобилӣ бо коршиноси шӯъбаи равобит ва муносибат бо ҷомеаи ширкати мобилии Тисел Хилватшоҳи Маҳмуд суҳбате доштем, ки ҳоло фишурдаи онро ба самъатон мерасонем. қаблан шуморо хушомадед ва изҳори сипос мегӯем. сониян мехостам вобаста ба аз навбақайдгирии симкортҳои телефонҳои ҳамроҳ аз ширкатҳои мобилӣ бо шиносномаи намунаи баъд аз соли 2014 андешаҳоятонро баён менамудед. тавре ки аз расонаҳо огоҳед ва аз матбуоти даврӣ низ бармеояд ва дар расонаҳои давлатӣ низ чандин бор пахшу нашр гардидааст. Шурӯъ аз соли 2016 таҳти рақами 207 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз навбақайдгирии симкортҳои ширкатҳои мобилӣ шурӯъ гардид ва таи 5 ва имсол соли 6 аст ки идома дорад. Аммо дар аввал бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки 30 апрели соли 2016 ба имзо расида буд аз сӯи раиси ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, баъд ки дар давоми як соли баъди нашри қарор ширкатҳои мобилӣ ва хадомати алоқаи мобилии ҷумҳурии тоҷикистон ки танзимгари бозор аст, баъд ки сабту қайд ё аз навбақайдгирии симкортҳоро анҷом медиҳад. Аммо бо сабаби баъзе ҳолатҳои ба вуқӯъ омада хеле аз шаҳрвандони тоҷикистон дар хориҷ аз кишвар қарор доштанд, дар таври мавсимӣ дар муҳоҷирати меҳнатию мавсимӣ қарор доранд, хелеҳо дар сафарҳои корӣ буданд, хелеҳо масалан дар қайди ҳаёт набуданд ва мушкилотеро ки дар пай овард. Барои ҳамин зина ба зина ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо қарорҳои марбуташ аз сӯи мақомоти марбута ва хадамоти алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон бо супориш ва қарорҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамина то моҳи феврали соли 2023 тамдид карданд. Охирин бор соли 2020-21 қарора тамдид карданд, чунки дар саросари дунё касалии фарогири COVID-19 дар дунё шуюъ кард ва мушкилота дар сабти аснод ба вуҷуд овард ва аз ин ҷумла то моҳи феврали соли 2023 ҳамин раванд тамдид карда шудааст ва инаш дигар аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти марбута аз ҷумла танзимгари бозор аз хадамоти алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон вобаста аст ки ин муҳлатро дигар дароз мекунанд ё хайр, яъне ки ширкатҳои мобилӣ онро аз пеши худ дароз кардан ё кӯтоҳ кардан наметавонанд. ҳар як амал ва фаъолияте ки дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон ба вуқӯъ мепайвандад, ширкатҳои мобилӣ ҳамчун ширкатҳои иҷроигар ё пудратчӣ дар бозор он амалҳоеро анҷом медиҳанд ки хадамоти алоқаи тоҷикистон ҳамчун танзимгари бозор ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун раҳбарияти феълии кишвар онро ба зимма мегузоранд. Яъне ширкатҳои мобилӣ қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро дар самти ба қайдгирӣ фақат тавассути ID кортҳо ё кортҳои пластикӣ шиносномаҳои ҷадиди намунаи соли 2014 ҳоло бо мароим ҷараён доранд. Шумо ҳоло дар маркази асосии хизматрасонии Тисел қарор доред. аз теъдоди муайяни шаҳрвандон низ то ҳозир ба марказҳои хизматрасонии ширкат ҳозир мешаванд ва симкортҳои худро ба қайд мегиранд ва ё онҳое ки ҳамакнун симкорт мегиранд фақат бо ID корти нав ё бо шиносномаҳои нав симкорт мегиранд. бо шиносномаҳои кӯҳнаи то соли 2014 ба ҳеҷ як шаҳрванди тоҷикистон симкорт дода намешавад. дар баробари ин бояд гуфт ки ба шахсони ноболиғ фақат бо аризаи хаттӣ ё бо ризояти хаттии волидайн ё падар ё модар ё шахсе ки сарпарасти онҳо аст симкорт дода мешавад ва ба номи онҳо сабт намегардад. ба номи шахсе сабт мегардад ки ба номи фарзандаш масалан ё сарпарасташ симкорт гирифтааст. мисол агар ки оддӣ карда бигӯем, шумо агар фарзанди 15-16 сола дошта бошед, фарзанди шумо бо шаҳодатномаи таваллуд наметавонад ки симкорт бигирад. ӯ фақат бо шиносномаи шумо бо иҷозати шумо ба номи худаш мегираду, аммо масъулияташ ба дӯши падару модар аст, чунки ӯ ноболиғ аст ва то 2 сол симкорта истифода мебарад ва дар сурати 18 сола шудану дар ҳамин ширкат боқӣ монданаш пасон симкорт дубора ба номи он кас қайд карда мешавад. симкортҳои тоҷикистон тибқи ҳамин қарор қабул намуда дар берун аз кишвар фурӯхта
фурӯхтаншон манъ аст, фурӯхта намешавад дар берун аз қаламрави Тоҷикистон ва фурӯхтани симкортҳои дигар ширкатҳои мобилии берун аз кишвар низ дар дохили Тоҷикистон манъ аст. таври мисол дар Тоҷикистон наметавонанд симкорти масалан ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистонро фурӯшанд ва дар Ӯзбекистон низ ҳамчунон наметавонанд ки симкорти яке ширкатҳои мобилии Тоҷикистонро фурӯшанд. фаъолияти симкортҳои шумо дар берун аз кишвар тариқи роуминг ё алоқаи байналмилалӣ роҳандозӣ мегардад, албатта бо пардохти мушаххас. дар ин маврид боз мушкилотҳо рӯзҳои аввалаш буданд, аммо дар ҳоли ҳозир сатҳи огоҳсозии мардум хеле баланд аст, чунки ҳам расонаҳои давлатӣ, радио ва телевизионҳои давлатӣ ва ҳам расонаҳои мустақил ва ғайримустақил ва дигар намуди расонаҳои электронӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар амри пиёда кардани ин қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти муассир доштанд ва ҳоло мушкил нест. Фақат аз худи мардум вобаста аст ки масалан то куҷо мехоҳанд симкартҳошон ба номшон қайд шавад. саломат бошед. лутфан барои шунавандагони радиои Фарҳанг ва умуман барои истифодабарандагони симкортҳо аз манфияту аҳамияти аз нав ба қайдгирӣ ё ин ки соҳиб шудани симкорт тавассути шиносномаи пластикӣ яъне намунаи нав мегуфтед. خب ببینید اونجا برای صاحب کردن شناسنامه هیچ گونه بگیریم افضلیت به وجود نمیاد، اما فقط یک امکانات نو دارد که شخصانی که با شناسنامه ایدی کارت نو، یعنی با اون که هم ایزی دست دارد، ایزی انگشتان دارد، مثلا چهره دارد، مخصوص و ایدنتیفیکاسیونی دارد، ایدی کارت های حاضر منحصر به فرد هستند، بی‌نظیر هستند و به یک فرد تعلق. وقتی که شما طریق یک شهادتنامه ایدی کارت سیم کارت میگیرید، مسئولیت بعدی تمام فعالیت های شما توسط این سیم کارت انجام میدهید، به ذمه خود شماست، نه به ذمه دیگر کس. از این رو در همین قانون، در همین قرار هم نوشته شده است که سیم کارت مثلا به طور موقتی به دیگر کس دادن شما منع است. در شرطنامه شما هم قطع شده است، یعنی که اگر شما سیم کارت به کسی میدهید و اون کس از سیم کارت شما به یک مقصد غیر استفاده میبرد، مسئولیت به دوش شما است، زیرا که اون به نام شما ثبت شده است. و حالا واحد یگانه کمونیکاسیونی در کشور تا حالا به بنیادش انجام نیافته است که بدون که مثال در دست هر نفر چقدر سیم کارت موجود است و یک نفر چند سیم کارت دارد، چون که این روندی است که هنوز به آخر نرسیده است. همون وقتی که همین روندی به قیدگیری دوباره یا از نو به قیدگیری سیم کارت به انجام میرسد، همون لحظه بعد معین کردن ممکن است که مثلا یک نفر یا یک شهروند در تاجیکستان چند سیم کارت دارد. همین قانون معین کرده است که از یک شرکت موبیلی شهروند میتواند که 2 سیم کارت داشته باشد، اما در قانون قرار مخصوص گفته نشده است که از کدام شرکت مثلا شما میتونید از شرکت تیسل داشته باشید و نمیتونم یک تا دیگه از کدام شرکت، یا که 2 تا سیم کارت یک بار میتونید از شرکت تیسل داشته باشید. اما حالت‌های میشوند در طور استثنایی که یا با پیشنهاد بعضی سیم کارت‌های دیگر نیز استفاده میبرند، اما این در حالت‌های استثنایی است که قانون اجازه میدهد به شهروندان عادی و مقامات و بعضی از نهادهای زیرک. و یک چیز دیگر باید بگویم که سیم کارت‌هایی که برای گفتگوی تلفنی هستند فقط 2 تا اجازه داده میشود ثبت نام، اما برای تجهیزات‌های مثلا وسیله‌های نقلیه اینترنت به طور محدود. مثلا شما در خانه راوتر دارید، مثلا 2 تا راوتر دارید، شما میتونید برای وای چند تا سیم کارت بگیرید. شما با یک اون مرکزی وای فای توسط سیم کارت فعالیت کننده دارید، شما برای وای میتونید که بیاید به نام خودتون سیم کارت بگیرید. یعنی در اونجا محدودیت موجود نیست، محدودیت فقط در داشتن سیم کارت‌های برای تلفن‌های گوشی. اما در حال حاضر تلفن‌های موجودند که سیم کارت ندارند. میدونید تلفن‌های آیفون، آخرین تلفن‌های هوشمند تمغه آمریکایی شرکت اپل یا آیفون، آنها سیم کارت ندارند، سیم کارت‌های مجازی دارند، یعنی که به نام شما توسط الکترونی ثبت می‌شود، اما در داخلش سیم کارت کاغذی و مخصوص کارت وجود ندارد. او سیم کارت الکترونی است، مثل که شما پرداخت آنلاینی در مغازه انجام می‌دهید، پول نقد نیو از وای. این هم همون رقم بی‌نظیر، رقم مشخص بی‌نظیر یا که منحصر به فرد و شخصیت داده می‌شود و از اون شما می‌تونید استفاده بکنید. از نو به قیدگیری سیمکارت‌ها به واسطه در شرکت موبیلی تیسل چند فایز اجرا شده است؟ آیا به حساب گرفته می شود؟ من فکر نمی‌کنم که آمار مخصوص یا آماری که مخصوص معین کند که چند فایزی شرکت، چون که ما از روی آمار عمومی داریم که چقدر مشتری دارد شرکت، اما آمار فعال مثلا بعضی هستن که سال 2005 سیم کارت گرفتن، حالا فعالیت نمی‌کند سیم کارت، بعضی سال 2006، بعضی 2012، بعضی 2012، بعضی مثلا سیم کارت گرفتن که عموما استفاده نمی‌کنند، بعضی سیم کارت می‌گیرند و نو به استفاده شروع می‌کنند. برای همین تعداد معینی اساسی آنها موجود نیست و این ما تا حاضر طلب نکردن، اگر باشند فقط به مقامات مخصوص داده میشوند. اما من فکر میکنم که بیشتر از نصف شهروندان تاجیکستان الکی ثبت دوباره شدند و تعداد خیلی کمشون باقی مانده است، خیلی کم که در جایهای دورند. اما ما تا نقطه های آخرین کشور مرکزهای خدمت رسانی و نقطه های خدمت رسانی برای مشتریان داریم، خیلی هستند در تمام سراسر کشور، هم در بدخشان، هم در ولایت ختلان و منطقه کلاب و هم در ولایت سوخت، ولایت کلانترین. ما این نقطه های خدمت رسانی و مرکزهای خدمت رسانی و مغازه های فروش و نقطه های
фурӯш дорем ки баъзе аз он мағозаҳо 24 соат барои истифода расони онҳо боз аст. яъне беш аз нисфашон аллакай сабти ном шуданд ва онҳое ки шиносномаи баъди соли 2015 гирифтаанд аввалин маротиба табиист ки онҳо сабти номи дубора намешаванд, чунки симкортҳошон ба ҳамон шиносномаҳои вайшон аст. онҳо ҳам масалан бо ҳисоби махсус омориро доранд ки инҳоро бо ино ҷамъ карда намешавад, чунки ино дубора сабти ном намешаванд. барои ҳамин фикр мекунам ин раванд таҳти назорат аст. агар ягон мушкилие медошт, албатта хадамоти алоқа ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон боз ба шаҳрвандон ё ба ширкатҳои мобилӣ дастур ё супориш ё муроҷиат мекард ки масалан ona ё тамдид кунед ё дар ҳоли ҳозир ман фикр мекунам ки шояд то моҳи феврал ҳамин раванд ба итмом мерасад. агар итмом нарасад, ин тасмими ширкатҳои мобилӣ нест. бо як бор дигар бигам, ин тасмим ва ин қарор аз сӯи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гирифта шудааст ва иҷроишгари он ширкатҳои мобилӣ ҳастанд ва албатта танзимгари ин ширкатҳои мобилӣ, яъне мақомоте ки барои мо муҷаввизи фаъолият медиҳад, сертификати фаъолият медиҳад ё аккредитатсияи фаъолият метавад дар ҳамин бозор, хадамоти алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон аст. ҳарчанд масалан ширкатҳои хусусиян ё ки ширкатҳои саҳомӣ ҳастанд ё ки пӯшида ҳастанд, аммо ба ҳар сурат фаъолияти худшона дар чорчӯби қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон, қарору тавсияҳое ки хадамоти алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон муайян мекунанд, дар ҳамин асос роҳандозӣ мекунанд, на аз пеши худ намекунанд. ва як чизи дигар ҳамин аст ки барои огоҳии муштариёне ки аз ширкат барои аввалин бор симкорт мегиранд, оё бояд таваҷҷӯҳ кунанд ки байни онҳо ва ширкат ҳатман шартномаи истифодабарии симкорт, яъне шартномаи мизоҷ бо ё муштарӣ бо дар онҷа бо ҳарфҳои сиёҳу сафед навишта шудааст ки шумо кадом масъулият доред ва ширкат кадом масъулият дорад. дар баъзан ҳолатҳое мешавад ки хизматрасонии симкорт қатъ карда мешавад аз тарафи ширкат. албатта ин вақте ки пешниҳод аз сӯи мақомоти корҳои дохила ва мақомоти қудратии тоҷикистон пешниҳод мегардад, дигар барои муштарӣ шарҳ дода намешавад ки барои чӣ алоқаи шумо қатъ гардид ё ки масалан дастрасии шумо маҳдуд гардид. инҳо чизои дохилӣ ҳастанд ки дар асоси қонун, дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқию кодексҳое ки муайян шуданд, дар асоси онҳо анҷом мешаванд. аммо ино хеле чизои камад базан дар як нуқтаи низо сар мезанад. зарурат пайдо мешавад ки дар ҳамон ҷо масалан алоқаи мобилӣ барои чанд муддат қатъ карда шавад. алоқаи мобилӣ қатъ мекарда барои он ки баъзе ашхос натавонанд аз ин истифода кунанд ва дар сурати зарурӣ боз имконат мешавад масалан дар ҳолатҳои фавқулода баъзан ҳолатҳое мешаванд ки барои онҳо алоқаи аз ҳудуди зиёд пешниҳод мегардад ки онҳо дастрасӣ дошта бошанд ба интернети баландсурат, масалан барои кӯчондани одамон, барои масалан таъмини одамон бо ҷои хоб, барои масалан ҷобаҷо кардани онҳо, яъне ҳолатҳое ки қонун пешниҳод кардааст. ширкатҳои мобилӣ онро албатта бо гунаи масъулиятшиносӣ анҷом медиҳанд. ташаккур. ба истифодабарандагони ширкати тисел дар самти истифодабарӣ ва бевосита дар самти аз навбақайдгирии симкортҳо бо шиносномаҳои нав шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? инам на фақат мо мегӯем, ҳам ба нафъи худи онҳо аст, ҳам ба нафъи амнияти худи онҳо аст, ҳам ба нафъи оромии онҳо аст, ҳам ба нафъи ширкатҳои мобилӣ аст, ҳам ба нафъи анҷом ёфтани ҳамин марҳилаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. масалан дар ҳоли ҳозир баъзан ҳолатҳое мешавад ки одамон дар берун аз тоҷикистон қарор доранд. масалан дар федератсияи русия ва симкорти онҳо симкорти ширкат аст. онҳо метавонанд замимаи чигапро пайваст карда бошанд, аз замимаи чигап истифода бибаранд ва ақаллан моҳи 2 ё 3 маротиба агар аз замимаи чигапш истифода мебаранд, симкорти онҳо қатъ намешавад. барои ҳамин аз ҳамаи шаҳрвандон, аз онҳое ки муштарии ширкат ҳастанд, муштарии ширкати тисел ҳастанд, даъват мекунем ки то муҳлати муайян шуда ба марказҳои хизматрасонӣ биёянд, ба нуқтаҳои дастраси наздиктарин ба хонашон биёянд, ба ҷои иқоматшон муайян кунанд. хоб агар шиносномаи дохилӣ, яъне ID корт намунаи нави соли 2014 надошта бошанд, онро дастрас кунанд, зеро бе доштани шиносномаи нав сабти номи дубора ё сабти дубора ё ки аз навбақайдгирии симкортҳо анҷом дода мешавад. чун дар ин бора ин тасмими бо як бурган мекунем худи ширкатҳо нест, қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баромадад ки фақат бо ID корт ё ҳамун намунаи корти шиносномаи баъди соли 2014 бояд ки ба номи муштариёни дохили тоҷикистон шиноснома пешниҳод шавад. ба шаҳрвандони хориҷиам дар тоҷикистон симкорт дода мешавад ба муҳлате ки буду боши онҳо дар тоҷикистон нишон дода шудааст. агар ки дар дохили тоҷикистон буду боши онҳо нишон дода шудааст, ба ҳамон муҳлат симкорт дода мешавад ва ширкатҳои мобилӣ муаззафанд ки ҳамон лаҳзае ки буду бош, яъне қайдҷониҳо дар тоҷикистон ба анҷом мерасад, қабл аз он ки онҳо худшон ба ширкат муроҷиат кунанд, истифодабарии ҳамон симкорт қатъ карда. яъне ки ин як қонуни воқеан ҳам барои онҳо бехатар аст, ҳам барои, чунки бо мо гуфтем ки барои қаблан истифодаи симкартҳо дар назди марзӣ берун аз тоҷикистон дида мешуд ва мушкилотш ҳам барои шаҳрвандон хеле зиёд буд. ҳоло барои ҳар
عملی که خودت انجام میدهی مثلا بعد خود انسان جواب است. یعنی اما ندانستن قانون آدم از جوابگری آزاد نمیکند. قراری که ما میگیم قرار قریب در تمام رسانه ها نشر شده، در مطبوعات دولتی و غیر دولتی، توسط شرکت ها پیامک ما قریب سال هر وقت سر هر چند وقت از شرکت پیامک برای مشتری ها روان کرده می شود که با شرکت بیایید، ثبت نام شوید، از قید دوباره بگذارید، سیم کارت ها به نام خودتان بگذارید. این چیزی دوره‌ای است و همیشه در مد نظر شرکت هست، باقی میماند، چون که با استانداردهای واقعی امروزه مطابق کردن مثلا طور خدمت رسانی ها ببینید همین کارت های الف و همینا جزئی نو، این سیم کارت ها با آیدی با شناسنامه های نو هم این یک معیار نوی که از حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شده است. بعد که به یگان چون چرا چون که قرار حکومت تاجیکستان در این باره هست و 3 دوره هم تمدید کرده شده است، در همین دوره ها باید که به انجام برسد همون. من فکر میکنم که اگر مشکلات دیگر پیش نیاید این تصمیم قرار در مهلت معین شده حکومت جمهوری تاجیکستان به انجام میرسد. سلام باشید. شنوندگان گرامی، واقعاً با وجود فرا گرفتن موج‌های پی در پی بیماری همگیر کرونا ویروس کووید 19 شاید نه همه مشتریان بهره عوض نمودن شناسنامه‌ها و با قید گرفتن سیم کارت‌ها با شناسنامه‌های شکل نو دسترسی نداشتند. از این رو مهلت به قیدگیری سیم کارت‌ها را با شناسنامه‌های نمونه سال 2014 مسئولین تا به ماه فوریه سال 2023 تمدید نمودند. در واقع شناسنامه که بهره هر یک انسان حجت اساسی به حساب می رود، عوض نمودن آن در شرایط پیشرفت علم و تکنیک که اکثرا رقمی می باشند به شکل نو و به زمان معاصر موافق می باشد و بهره تأمین امنیت شهروندان همه‌جانبه مساعدت می کند. از این رو در این سمت سهلانگاری نمودن نخست بر ضرر خود ما و ثانیاً بر ضرر جامعه شهروندی می باشد. شنوندگان عزیز، یادآور می‌شویم که دایر به موضوع مذکور هم صحبت ما بودند کارشناس شعبه روابط و مناسبت با جامعه شرکت موبیل ایتیسل خلوتشاه محمود و صحبت‌آرا و مسئول برنامه من زیورشاه اکتمشاه بودم. اینجا برنامه میزان اندیشه از رادیوی فرهنگ به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگر ما ادامه دارد. با ما باشید. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخوانه، حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخوانه. یکی در کوه ساری شاد ماند خصم میبینه، یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخوانه. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. در سر نوشتی خش می بالند و می نالند، یکی آباد می سازد یکی ویرانه می خواند، یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست، یکی در دامن هنگامه بیگانه می خواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را مردی ره منزل و منزل میکند دنیا، هوس پیمانه یک
گردشی پیمانه میخواند حبیب می سرایت شاه بیتی شاه راحت را حدیث تن چشم حسرتی گردانه میخواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمینی گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما محل بازی زکوری نظر صد پارت خانه جهان سازی بستی گوهری یک دانه میخوانه تو اما با همه یک مادر هستی یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخوانه وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمینی گل بهشتی ما 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 بهشتی ما